Atorero mpita nkubwira ko ku kinyamakuru igihe akadomo.com tuvuga ko intambara ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakaje umurego buri ruhande rukaba rwarahiriye kwemeza urundi. Ni ibitero bikaze by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kugabanya ibitero ku birindiro by'ingabo za Irani nyuma yuko Irani yishe abasirikare ba Amerika bagera kuri batatu, ubwo bari babiri bakava kumwe yaburi birengere ko byaje kwemezwa ko nawe yaje kwitaba Imana. Ku munsi w'ejo bw'inkuru yandikwaga wari umunsi wa 8 rero Amerika irasa kuri Irani nyuma yo kurenga ku gahenge impande zombi zari zarumvikanyeho rero. Ubwo ni muri amasezerano yari yasinywe Islamabad, ubundi bari barayise amasezerano y'agahenge ya Islamabad. Ni ibitero byatangiye ku itegeko ryatazwe na Perezida Donald Trump. Akaba avuga ko ari guhorera abasirikare bari bapfiriye muri Yordania rero bari bagabwe igitero n'ingabo za Iran. Ariko n'amakuru yasohotse muri iri joro ryakeye aragaragaza ko n'ubundi ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kurasa ku buryo bukomeye cyane ku birindiro bigiye bitandukanye by'ingabo za Iran. Iran nayo ikongera ikabisubirisha kurasa mu bihugu bitandukanye birimo Yordania, nanone Syria nayo yayirashe ndetse no muri Kuwait barasheyo. Hanyuma amakuru akavuga ko hari indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo za kajugujugu zishobora kuba zangijwe n'ingabo za Iran. Hagataho kandi tusubiye ku kinyamakuru igihe akadomo.com, hano batubwira ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran akaba ari Ayatollah Mojtaba Khamenei yavuze ko igihugu cyabo kizaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika isomo rikomeye cyane ritazibagirana mu gihe yakomeza kugaba ibitero kuri Iran. Ni mutumwa bwanditse bwatambukijwe kuri televiziyo ya leta ya Iran kuwa gatandatu ejo bundi. Khamenei yavuze ko ibitero Amerika yagabye kuri Iran nyuma y'uko impande zombi zisinyanye amasezerano yo guhagarika imirwano yandi Islamabad Memorandum of Understanding byagaragaje ko umukono wa Perezida Donald Trump nta gaciro ufite kandi utizewe. Ati ubu mwanzi w'umunyamerika arimo gushaka gukaza intambara, ibintu bizamutera ibihombo birushijeho ndetse n'ikimwaro gikomeye. Agomba kumenya ko abaturage b'intwari ba Iran n'umutwe w'ibihugu by'inshuti, hano bwa mbere avuze ko hari ibindi bihugu by'inshuti birimo kubafasha, aribyo bise ngo Resistance Front, ngo bamufitiye amasomo atazibagirana. Mu gihe Mojtaba Khamenei yatangazaga ubutumwa gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo cyemeje ko abasirikare babiri ba Amerika bishwe undi umwe akaburirwa irengero. Buretse gatiya mbere yo gukomeza nshaka kubanza umve kano kantu buretse gatoya. Ibo nge nayirebesheje amaso iriya niyo bita Gehinomu. Nagiye mbona imihora myinshi, nabonye umuhora witwa Ishanga. Rero niba twavuga ngo ni ikibuti kiriya, niba twakita igiki, icyo nzi cyo gusa buretse ongera mve n'uyu nguyu. Mwumvishe video yasohotse y'umukobwa witwa Kirabo Kisitu y'umusuwagege, wenda ibyo reka tubyo, ariko mbega urugo uziko wajya mukabyina mwa Jesus. Noneho iyo nabonye ntago ari ingiye, iyo none hitumye mahamuka. Yesu we toka uziko ndi kwikanga mu dayimoni. Nyansura wa Nyayikivu ashobora kuba ari nyirakuru uriya mukobwa. Abandi bati ni umuhora wa Hormuz. Abandi bati budiho buryo uva mwitako nta kuntu n'ubundi ari amataye yabura misoko ya Nile. Abandi bati turemeye noneho koko Nyabingi yaturutse Bugande. Rero nyuma yo kukumvisha abo bantu ikintu nagira nkumvishe fresh, nimba nawe utarabona ino video bro, ewana ukaba uri muri babantu rwose bakira aho basiketa, ugomba gutunyandikira kuri nimero yanjye ngi uri kubona kuri screen yawe 0793147225. Ino nimero kabisa nyandikira kuri WhatsApp nawe ngugezeho nkwereke ikintu bitumuhora Hormuz bro. Hano nanjye nayirebye mpita nyamanika, we nyandikira nona direct. Ni amakuru yaje kuvugururwa nyine bavuze ko n'uyu waburi irengero yaje gupfa. Itangazo ry'igisirikare cya Amerika rikavuga ko abasirikare bishwe kwa gatanu ubwo ingabo za Amerika n'iz'abafatanya bikorwa bayo zagerageza guhangana n'ibisasu bya misile ndetse na drone nyinshi cyane ngo zoherezwe ku birindiro byazo. Ninavuga kandi ko abandi basirikare bane bakomerekeye muri icyo gitero bajyanwe kuvurirwa mu bitaro byo muri Yordania. Mu kuva intambara hagati ya Iran na Amerika yatangira, abasirikare ba Amerika 16 bakaba bamaze kwicwa mu gihe abarenga 430 bakomeretse. Ni inkuru tubona ku binyamakuru bitandukanye, ariko hano nyisomye ku kinyamakuru igihe akadomo.com. nawe wasimbukira kuri iki kinyamakuru kareba byinshi cyane byavuzwe.
tugiye guca amakuru bwiza.com aratuga ko muri Mali ngo nibura abantu 50 biciwe mu gico cyatezwe ingabo za leta ndetse n'iz'abacanshuro b'Abarusiya. Hano batuga kuri uruhererekane rw'imodoka z'ingabo za leta n'iz'abacanshuro b'Abarusiya ngo zaguye mu gico cy'inyeshyamba kuwa gatandatu ejo bundi tariki ya 18 Nyakanga mu majyaruguru ya Mali. Igitero cy'abarwanyi baharanira kwigenga bo mu mutwe wa Front de Libération de l'Azawad cyangwa se FLA hamwe n'abarwanyi b'intagondwa bafite aho bahuriye na Al-Qaeda cyabaye kimwe mu byahitanye abantu benshi cyane ku ngabo za leta muri iyi myaka ya vuba, aho imodoka nyinshi zigize iryo tsinda zarashwe ndetse abasirikare bagera kuri 50 baricwa nk'uko bigaragazwa n'imibare yatangajwe ku cyumweru ubwo ari ku munsi w'ejo. Uruhererekane rw'izi modoka rero z'ingabo za leta abacanshuro b'Abarusiya n'abarwanyi bashyigikiye guverinoma ryari rivuye mu mujyi wa Anefis ryerekeza ahitwa Gao, umujyi munini wo mu majyaruguru ya Mali. Amasasu yavugiye hagati y'akarere ka Tabrichat ndetse n'umujyi wa Tarkinte nk'uko bitangazwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Ni icyamakuru bwiza.com cyashyize hanze iyi nkuru. Nyiri kuri icyamakuru kandi yatuga ko Perezida Traoré yasabye abanyeshuri biga sharia gutaha bakajya kwiga siyanse. Ni Perezida wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré watangaje ko agiye kuganira na Ambasade ya Arabia Saudite ku bijyanye n'abanyeshuri bagera kuri 800 bo muri Burkina Faso bari kwiga amasomo ya sharia ngo n'amategeko n'amahame agenga imyemerere n'imibereho y'abayisilamu akomoka muri Korowani no mu nyigisho z'intumwa Muhammad. Ni ku nkunga ya leta ya Arabia Saudite. Traoré yavuze ko nubwo igihugu cye cyubaha uburenganzira bwo kwiga amasomo y'idini, muri iki gihe Burkina Faso ikeneye cyane abanyamwuga mu by'ubwubatsi, ubwubatsi bw'inyubako, siyanse, ubuvuzi n'ikoranabuhanga kugira ngo igihugu cyihute cyane mu bijyanye n'iterambere. Ati abantu benshi bajya kwiga sharia ariko ntibajya kwiga ubwubatsi. Turashimira buruse zitangwa ariko igihugu cyacu gikeneye ba engineer, abubatsi b'abahanga ndetse no muri siyanse dukeneye abahanga. Perezida Traoré akaba yanavuze ko agiye kuganira na Arabia Saudite ku buryo abo banyeshuri basubizwa mu gihugu, agaragaza ko abazanga kugaruka bashobora no kwamburwa ubwenegihugu bwa Burkina Faso. Umva ko ibintu byakomeye muri kiriya gihugu. Reka nsimbuke gato mu gihugu cy'u Burundi ngo abakomando bashya berekanye ubuhanga bavanye mu myitozo. Aha naho ni icyamakuru bwiza.com kitubwira ko nyuma y'amezi 3 gusa y'imyitozo ikomeye abasirikare mu nzego zitandukanye z'igisirikare cy'u Burundi FDNB kuwa gatandatu ejo bundi basoje ku mugaragaro imyitozo ya gikomando mu nkambi ya gikomando ya 211 iherereye ahitwa Gitega. Umuhango yowe na General Major Elia Ndizigiye, umuyobozi wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka, waranzwe no gutanga ibirango n'ubutumwa bwo gushyira ubuhanga bungutse mu bikorwa abakorera igihugu mu gihe ngo bakomeza kurangwa na discipline no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Hano hagiye amezi 3 y'imyitozo ikomeye yagenze neza mu kigo cy'abakomando cya Gitega, agifite igicaro mu nkambi ya 211 y'abakomando mu karere ka kabiri k'igisirikare, ngo yari imyitozo y'icyiciro cy'139. Kasimbukiye gatogo cy'amakuru Museke. Hano batuka ko uyu muzamu w'iduka yishwe n'abantu bataramenyekana. N'abantu bataramenyekana ngo bari gushakishwa, ni inkuru nyine yandikwa n'abantu bari bagishakishwa bakeka ko kwibiduka ndetse bakanica uwaruririnze. Abantu bikeka ko ari abajura bayarakeka kwiba iduka barangiza bagasiga bisha umuzamu waryo. Byabereye mu mudugudu w'Urusisiro mu kagari ka Matyazo mu murenge wa Ngoma ari mu karere ka Huye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan akaba rero yabwiye icyamakuru Musege ko amakuru polisi yamenye yihutira kujyayo, ndetse na RIB irahagera basanga umuzamu wari mu kigero cy'imyaka 61 y'amavuko warindaga iduka ricuruza ibintu bitandukanye yishwe abagizi ba nabi aribo basize